Western Division binentekateka yo kombeka rufura yo murembe n'ekigenderwa cyo kutaho mutindo gw'enyama omutawuni bari kubanza no kuhunduza icyombeko ahabwa miliyoni 27 ongomu ashemerirwe abo mutindo gutirweho atyo yashurura entebekanisa yo kwatanisa n'abari kwebembere by'amatungo okwata baruguze nyama edaro stampo erukuba etachebirwe nguneba netekatekwa kuba erwire nayo ekarwaza abantu tontrigura sorota sarabu ingashima jora gito rya municipality mu Western Division kagugu konke chamani cyakije kugira ngo hawaho utarukutasa inyamisho no kujibaga itine stamp so aryaba bari kubaga inyama ahiru batine stamp then team ebembigwe district veterinary officer na veterinary officers bitu no magumburo mbaza kumambagenda mbabakwata n'ekintu kibi kubaga inyama urikumango niyo kuribwa abantu kandi eje nyama batagitire stamp. Charles Makuru Meya wa Rukungiri Municipal Council yasibaba Western Division kukoresa kurunje sente z'abantu atyo yashaba kugumizamo bakamaririza kurunji umurimo ogutekatekirwe. And you councillors, you are mandatory by law. The moment you collect more local revenue, you come to the speaker, you raise up your hand, Mr. Honorable Speaker. I am the chairman of finance. I am the secretary of finance. I am the chairperson of this division. In the last financial year, you collected so much. Ngabi Owangabe Traders Limited abapatanisibwe umurimo gwo kombeka yagira ngo akozire kurunje umurimo gwo kombeka arukuratira ebihandiko ebyamuhirwe. Kurira bio choose twakorana engineer twakorana staff yaba kansara ikimucyo nekiba kwenda tukikora twatunga ubusingi yabaje ninde shonga na muntu wena tsigana ukino ine shonga na nimwagana yo kutimba nyenda kubita wabo kuba nyenda ngo ubusingi bwanywe Sylvia Twino mucyakatimbira ishenteko wentebe ya kashatu Western Division yagira ngo nebenda kora rufura yo murembe kutunga umutindo gw'enyama omutawuni eyari kunjiri no kutaho entasiya yo mushoro. Ababaji bano baba bakubaji rumanya go mu ikimesa ngo umuntu naza kwiganya kugenya mejo so twaje ntujwe renovating kandi tutitaha standard hatu twakora phase 1 yo kuboneza flow Ongana tuenda tukore na phase 2 next financial year tute hakatimba tuombeka haka stoha tute hama bate basya kugira ngo umuntu yabaga no bakusigamwe nyamayi kandi ikikoko kikabasa kuteka mama kikagirya yayongera yagira ngo nabatekateka kutunga sente nyamwinji no kuguza efa nebindi ebirukuruga omurufura entezi bakushara nizireka wefa kandi efa ndomanyangu nekora manyiwa minja bihingo so ntwenda mutuje tugitebekaniseje tugito umwanya tugume tukigusaba hinji atwaro imisiri yabo rero batereze sente kujo neba revenue neba source of revenue Makuraga gasha kwa Robert Mugabe.